So, hey, what's up mga Megs? So, for today's video, magtumi karon sa Cebu, Lapu-Lapu City. Invited me sa opening sa usa ka coffee shop. Hey mga Meg, so it's another voice-over vlog lang sa jud no. And since bisdak man ta, so magbisaya na jud pud ko for today's video. Shout out and hello sa tanang mga bisdak, especially mga Cebuano. Anyways, kay taga-suok man mi, so maglakaw sa mi padulong sa karsada para mag-wait og bus. Anyways, daghan mang bus ra pod mo agi diri. So di ra kaayo mo wait og perti kadugay. So, ibili lang din naman sa Chin mga Megs kay basin mag-tantrum sila dati. So I'm with Ma'am Shitin nga videographer, Papsi Ining, and my little brother Yael. So bili na sa si Chin kay this time. Si Yael ra ang pwede na mo dadon. Kas DMD jud si Chin usahay ko magtantrum. So next time if naay ganap o laag sa layo, si Chin na pud kuyog para way mangluot. Okay, so after mga 15 minutes of waiting I guess, naanay bus. So muni-muni ang show ni auntie. Ang si Yael na sa likod nag-enjoy kay panagsara makabiyahe-biyahe og layo. So ang biyahe from Amua sa Pinamungahan is mga 2 hours pa dong sa Cebu di ay. And time check, it's already 6:20 in the morning. So cute, baby Yael. Nihilantan pa taon ni gahapon pero thank God. Alright na jud siya karon. And we're here na sa South Bus Terminal, then musakay na mig-taxi. Going to Labangon. Yes, invited na sad me mag-breakfast and mag-sleep over later sa house nila Auntie Daya and her family na very humble, hospitable, and kabogable charot. Okay, we're here na sa ilang beautiful, cozy, and humble home. And sige pa, breakfast dayon mi un. Kanindot bang dili iuli, charot. So shoutout kay Tito Mikey da Skilid nga nag-prepare og flowers for the grand opening sa Ceylon Coffee Club Marigondon later. And of course, shoutout nila tanan the Coro family nga grabe ka hospitable namo diri sa ilang residence. Especially Auntie Daya from California. Thank you so much. So after a few hours nang lakaw na dayon mi, we're heading to Lapu-Lapu. We're invited sa grand opening sa Ceylon Coffee Club Marigondon, which is ang brother ni Auntie Daya, nga si Tito Humphrey is one of the owners. So thanks kaayo again for inviting us, Tito Hum, og sa imong business partners nga sila Sir J.R. Tumulak, Sir Donald Paul, and Ma'am Margie Entera. Anyways, we're on the way na as you can see. Hello diha SMC side no, agi lang sa mi. Puhon, balik-balikan na niya tika diha og madato na mi. So another check very relaxing kayo mo agi diri seaside no. Like, murag nata sa laing nasud ba? Char. Bitaw, panagsarabya kay ko makalaag no. Mao na ma-enjoy jud ko. Bahala na lag mura kog ignorante. Kaysa naman daghan kay mo comment or mag-message na kog pa Gcash. Unya wala ra ba koy money? Nga naman ni, maalaan lagi kog dato per me. Kay pag sure mo bi, wala ganit tay pang skincare diri. Char. So naa na mi diri silang shop. O diba daghan mi nagpanon? Siyempre, supportive fam pud ba sila no? And kami pod sa Nitch and fam, aside sa support local ta, siyempre, support pud mi sa ilang pamilya. Supportive pud ra ba na sila sa mua. Time check by the way is 11 AM. And maong early mi nangari, maski 4 PM pa ang ribbon cutting, is diri unta mi mag-lunch. Magsangyup near silang shop. But unfortunately, 2 PM pa di ay mag-open ang sangyup so, nagkarinderya na lang mi. And anyways, mga lami og daghan man pud ang gipang order nga putahe. Wow! So sa atbang sa among gikanan, ang Ceylon Coffee Club. Nice kay lang pwesto diri sa Pwesto Commercial Building, Marigondon Crossing, Lapu-Lapu City. Sa mga taga diri nga hilig og coffee, pagkakal na mo diri. Kakao means kapi-kapi lang. And fairness, kung unsa ka init sa Philippines, maupod ka bugnaw sa sulod silang store. Very relaxing kaayo with wifi pa nga kusog pud kaayo. So di jud ka ma-bored. I ordered iced matcha. And huy lamia man. What char, lami kay padungagan. Charot. So naabot na day ilang invite ang Vision Drum and Bugle Corp. O diba, pwedeng pag-enjoy ni Yael sila music.
this time, sila Ma'am Shitin na pud ang nag-order. And malamang sa malamang, mutilaw pud ko uy. In fairness, lami pud kaayo. And bet daw ni Ma'am Shitin ni nga flavor. Very strong yet very kalmado. Ja. So before mag-ribbon cutting, ninaog sa amikas na abot si Tita JJ since nag-work siya diris doon and she introduced me sa iyang kuyo na iyang ka-workmate and fan daw kayo nako. Kachar oy. So later, namalik na mi diri store. While waiting sa mga megs nga makipag-meet po daw nako diri. So shoutout po dahil nilang Mary Ann, Mary Joy, and Mariel Caparoso. And shoutout also sa mga nagpa-pick nako diri ganiya sa store. Sorry kayo if nakalimot ko sa inyong mga names. Itag lang ko palihog sa atong mga pics no. And of course, Tita Joy, see you again soon. So this time, mag-start na ilang ribbon cutting. So let's watch usa aning gamay nga mga video clips mga megs. Of course, the owner. Let's bring up a panalo kay natin. He is blooming because today is his birthday. It's his birthday. J.R. Cabrera Tumola. Once again, Satan Coffee Club is now officially open. Okay, unsa may mga ikasulti ka na sa mga opening? Daghang kayong salamat sa pag-attend sa among grand opening. Sa among mga guests, thank you kayo. Nitch and Fam. Ja, ka-special mention ba Nitch and Fam, uy? Thank you so much, Sir JR, nga grabe ka-humble and by the way, it's his birthday po di ay. So, double celebration. Double, uy. Yes, thank you very much for coming over and for joining us in our grand opening here sa Ceylon Coffee Club. Very well done, and we are very honored to have everyone of you here. And as Mater mentioned, please invite your friends to come over and join us and have their coffee. Kapay today, we're open from 11 a.m. to 11 p.m. with super fast Wi-Fi. So when you want to go over, we have our promos for limited coffee, we have promos for our students, we have different types of coffee, we have our Caesar blend, we have our Robusta, and all our beans comes from Sri Lanka, so our beans are international yun. So you will only have quality coffee in your hands and to satisfy your cravings for coffee. So once again, thank you very much and enjoy our grand opening. Shoutout di ay sa naghatag nako aning outfit nako for the day. Nga si Ate Megs Jonah, gift niya pag birthday nako. Thank you Ate Megs. So in fairness, daghan jud kayo naki-celebrate sa Ceylon grand opening. And kami sa Nitch and Fam, wala pud mi nagmahay sa pag-arena mo. Happy kayo mi to be invited and be part of their grand opening. And daghan mi na meet ng mga new friends. Yes, and I pray for more prosperity, good health. So this time, nag-start na ang mga performance and mukanta pud ko later. Sorry dahil kung nag-cut-cut ang video since naglikay lang ni maka-copyright. Yes, You can watch my song performance sa among FB page Nitch and Fam. So it's dinner time. Let's eat mga megs. And again, congratulations and good luck Ceylon Coffee Club. So mga megs, karon na namin diri sa Hotel Char.
Naarami karon sa balay ng Ate Jaya. Nice kay lang room, nagdi pa sleep over na. Yael, good night. Na, thank you. Salamat. Like this. Flying kiss na yun. Ay, Gisi, salina, Yael. Nai-aircon ang... No, nai-aircon mga megs. Gigisi niya ganiha mga megs. By the way, shout out to Harvey. Thanks for letting us sleep here sa imong room. Napay snack. And sa mga sisters ni Auntie Daya nga nag-prepare. Sakit ako ngipin. Murag na si mi ikog na jud mi diri ba? Aw, ikog uy. So, thank you so much Ate Daya. Kaya ka na ako, wala ako na super shy, but wait a minute, wala. So, that's it for today's video. God bless everyone and thank you. Eray! Tuto! Thank you.